إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا ميدوس أوغن من كوريان مجندني إمام النووي رحمه الله للرافع صالح حديث كترين بين حديث هذا إغتون أوغن من واحد دكم مدني بفتوى مؤلف رحمه الله بفتوى اليوغافا مشهور جبريل حديث أقول إغتون هذا ميدوك درسوغا بودا بلالاني بفتوى من حديثوغا بيان من غنى آخر دوهن إمام وما أدي هيو منبرا نبأ منبرا إمام وما أقول إغتون هذا أوغن من مي حديث کے کوری کولگا اجمالی گتگا می درکنا بلالا فوان ان نمس میدوگا درسوگا اراد کربیا تنکل تفصیل کو آخر دوہن امام وما ادی ہم منبرا نبا منبرن امام وما گولے گتم تفصیل کو واہ کا دکان ایک سببکی එකමගේ මුහිම්මක බඩුවම අකීදාග වර මුහිම්ම දරුකුනේ මි ආඛිර දෝහන් ඊමාම් වමා هيو منبرا نبأ منبرا إمام هذا هيو آخر دوهن إمام ومكي ديوان فهرا حساب بلّه متّكا ميستكون ديروبانه كما قبولكو دنيا متيگا كفاوا كنتتك جزاء ديو متّكا ديوان فهرا الله سبحانه وتعالى ميستكون ديروبانه كما قبولكو اگتون ديوان فهرا ديروب مفهوگا ಸುವರುಗೆಗೆ ಅಹುಲ್ವೆರಿಂ ಸುವರುಗೆಗ ತಾ ಅವದಲ್ಲವಾನೆ ಅದಿ ನರಕಗೆ ಅಹುಲ್ವೆರಿಂ ನರಕಗ ಲವಾನೆ ಎಮ ಕಿಯಾಮೆ ದುಹಕಿ ದೇವನ ಫಹರ ದಿರುಬುಮ ಫಹುಗ ಮೀಸ್ತಕುನ್ ದೆಬಯಕ ಬೆಹಿಗೆಂದ ಅದುವೆ ಐ ಸುವರುಗೆಗೆ ಅಹುಲ್ವೆರಿನ್ನ ನರಕಗೆ ಅಹುಲ್ವೆರಿಂ ವಾಕಿವೆಗೆಂದ ಅದುವೆ ಆದ ಮೀ ಅಕೀದಾ ಯಕಿ ಮಕ್ಕಾಗೆ ಮುಶ್ರಿಕುನ್ أذكيت تم زمان کا مشرکوں وس انکار کرا عقیدہ اہم وکیرت قرآن اللہ سبحانہ وتعالی ایتا تنگا می عقیدہ ثابت کروا فاوے می وانے کمکن ایو شکن وا منورا میکن ہنگانے کن اللہ سبحانہ وتعالی ونی کیرت قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتگا بیان کو دیوا آدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حیاء پڑوگا ادوہا کو مشرکہ کو مروفاوا میہگے خاشی کڑو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرفل متیگا بروال وفہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنونی خلیگ فانو قبول کرونی ہے خاشتکو گے بھی ویہ وفاوا میں خاشتن علن دیروانے کما خلیگ فانو قبول کرونی ہے එකමං හේ මිස්තකුන් නැති ගෝවාලනි ආදේ නිවාහක අල්ලාහ් තාලා යාසින් සූරතුග බයන් කරවා ෆාවේ යාසින් සූරතුග හද්දී අවවන ආයතුග අල්ලාහ් තාලා වහී කරවි وضرب لنا مثلا ونسي خلقه ආදේ එන මිසාලි ජහි ඉරුග ඒනගේ නෆ්සුගේ මතින් ඒනවනි හඳන්නත් තාලා ඒ කෂිත වෑගතරේ බුරවාලමු මිකෂිත අලු දිරුවානේ කම කබූල් කරවාහේ සුවාල් කරා මීහා ඒන වනි ඒනගේ නෆ්සුගේ මතින් හඳන්නත් තාලා වනසිය ඛල්කහු අද අල්ලාහ් තාලා ඒන හෙද්දවි ගොයි ඒන වනි හඳන්නත් තාලා قال من يحيي العظام وهي رميم ඒන ඒ කෂිත බුරවාලමු කෂිතන් අලු දිරුවානේ කම කබූල් කරා කම නුකරවානේ කම බයන් කොද්දෙන මදෙක්කි වාහක එදෙක්කි මීහා වනි ඒනගේ නෆ්සු මතින් හඳන්නත් තාලා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒනගේ නිවාහකතක රද්ද දෙවි මියාතුග අල්ලාහ් තාලා වහී කරවි قل يحييها الذي أنشأها أول مرة خليك فانو විදාල වාශ එකශිත දෙවන පහර දිරුවානි එම්මෙ ෆුරතම එකශිතන් හෙද්දෙවි කුලදුම්වන්ත ඉලාහ
එම්මෙ ෆුරතම netumge terein e kashitan heddevi ilahe devana fahara ves e kashita diruwan wa huwa bikulli khalqin alim Allah subhanahu wa ta'ala e ilahu khalqu kurawwa fawa taketi mola denawadige ehmumu alugani men insanum ves qabul kure mihaka furatama fahara kamen kurang alak kamen kurang udabuwane ehnama devana faharan hama ekan takuraru kuran vejjenama ei insana yabes nuhanu fasihe kamen ehmumu netumuge terein heddevi insana devana faharan ijadu kurmaki ei fasihe vegen wa kamek kamab hama buddhi huri komme insana qabul kuran ema miyatu Allah taala bayan kurawani qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marra em furatama insana heddevi ilahe insana devana fahara ves ufaddawan Allah subhanahu wa ta'ala ilahu ge khalqu takunge huriha ilme mola denodige ema furatama fahara ijadu kuravi farata devana fahara mi insana ijadu kurmaki fasihe vegen wa kame adis Allah taala rum suratuge 27 ayatuga wahi kurawa fave wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi wa huwa alladhi yabda'u al-khalq netumuge terein huriha khalqu taken ijadu kurevi Allah subhanahu wa ta'ala thumma yu'iduhu yafahu devana faharan etaketi haddawani ufaddawani hama ilahi wa huwa ahwana alayhi devana fahara e khalqu takun heddewmaki furatama faharan ijadu kurevu mawwore fasihe begen wakame e bomo mushrikun devana fahara insana dirwane kama mi inkar kura mi shubhaya Allah subhanahu wa ta'ala miwani kirtu qur'anuga raddu deva adives devana fahara insana dirwane kama dalil kodde kantattage terega Allah taala ga wahi wasful wa huwa bikulli khalqin alim Allah taala i ilahu haddawa fawa emmiha makhluqat tagge ilmu moladenodige wa ila Allah taala e makhluqat tan heddevi kihinekkan hon gotakakkan hon beenumeggakan mi emmiha kamen e ilahu moladenodige wa eba e huriha ilmu moladenodige wa farataka devana faharan e insana ijadu kurevene kan e ilahu moladenodige nawa adis Allah subhanahu wa ta'ala ehim misal dekkevi insana ya visnadinu mattaka emihunge terega emihun gengule takatin misal jessevi alladhi ja'ala lakum min ash-shajari al-akhdari nara ade Allah ta'ala fehi gahu alifan neru vilay min ash-shajari al-akhdari nara rogas am usulaki rolan hunna gahaku e alifa e gahuga jehis e gahu rowe alifan ufeden udaguwan ekama ko biyatu Allah taala bayan kurawani alladhi ja'ala lakum min ash-shajari al-akhdari nara fehi rogahu Allah taala alifan mikan alwan men ige alwan men mizamanuga alifan fasiha wasilat takun liben hori namas puriga eha fasiha kamennu alifan ettanu nganattanu ufulmak ehembe fadula rasuga mihun abad wege dirole mundiya iruga alifan ufeddu mattaka beenu korani de dandikol me algon men stanna kame emami fehiro gahun Allah taala alifan neruwa ema eha idikolo deechaku ekan korumuge kuladanakan libigen wa farataka insana devana fahara dirumaki ei udagu kamennu adis insana devana fahara dirwane kama dalil kodde dalil tage terega Allah taala wahi kurevi awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum mer insanige nisbatun insanaku heddewma vure ma bodati misal takemi uda abin heddew ema miyatu Allah taala sual kurabani awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithla ema uda bin heddi farataka
e insana heddun ei udagu kamaka waanahi em eve shakken insana ge nisbatun balairu mi uda bimaki ma bodu ma biya makhluqaitaki em mi bodu biya makhluqaitan heddumuge kuladanaka libigamwa farataka insana heddumaki ei udagu kamaka nuwane em mi dalil takun bayan wegen dani Allah subhanahu wa ta'ala ge kuladum mantakama devana faharam mi insana diruwane ei ilaha nuhanu lui fasiye wegen wa kamik adiyus mikam bayan wegen de Musa alayhi salam ekade gafan ge qawmuge mihunna eku higadiya hadisai Firaun Musa alayhi salam ekade fana tabawi mihun haguram kurmattaka ebe mihun ge fahatun di Musa alayhi salam go kurimatin baddalwani bodu biya masinga kande foragamu fahatun annani biya bodu lashkare Musa alayhi salam ekade gafanuge kade fana tabawi mihun netikolu mattaka ehidu e lash Musa alayhi salam tabawi mihun getere bay mihun buni inna la mudrakun miyadu emihun aharamin atula gannane ena kamakus iman kam furigenwa nabiyya Musa alayhi salam dannawani hama hila hene nuwane ehidu Allah taala wahi kuravani Musa alayhi salam asa kolum khanduga jessum ade e khanduga asa kolum jessum iyo bodu biya khandu bara faliya fali vegendiya adi e bara magu khanduge nodugadu ara harwi e khandu medum bara magu hedigendiya ehidu Musa alayhi salam ekade gafana tabawi mihu e magotakun hinga fagos khandu horoskon anek aman kamuga asseri veri visnalama iyo bodu masinga khandu fas e bara baya behigen gos ganduwe haruwaka magina wagutenune asa kolon jessum Allah ge izna fula laagem hama wagutun ekam wegen ediyei mi Allah subhanahu wa ta'ala ge kolodum wanta e momo mikam bayan wegen dani devana fahara mi insana heddumaki Allah subhanahu wa ta'ala ya ei undagu kamakan wane kam adi ekamaki Allah subhanahu wa ta'ala daadi fasihe wegen wa kamek ade mi aqida ya gulegotu wahka dakka eru algon men denegatu wajib wegen wani akhir dohan iman won geterega himene mikan kamaki algon menge balikashi sikundi taka tasawwur kurebe waravure ma bodu kantattakin hinga ma mativeri ilahegge wahakatake e ilahuge wahi basfulumi Allah subhanahu wa ta'ala ge mi wahaka fultaka algon men iman wajhene mi wahi basfultaka furiya mogotuga iman wege menuwi algon menge iman kan furihe men nuwane mi insana devana fahara diruvuma emme adekiyen in kanat illa sayhatan wahida devana fahara mi huriha insanun diruvuma Allah subhanahu wa ta'ala irada kurawwa ekaman amru kurawum taala filifume levum emme adaka ekiga mi huriha makhluqatak alu dewan faharan Allah subhanahu wa ta'ala diruba emme ei Allah subhanahu wa ta'ala yadadi lui fasihe bege wakame ada den algon men wahaka dakkani qada qadaran iman ma gole gotu ade mi aqida yaki wara muhim aqida algon menge iman kan mi aqida laage menui furihe manwa emiha ko muslima kamuga anwane iman kamuga rukun tagge tere himenigem wa muhim rukune ade kurin algon me bayan koddin gota mi aqida yang iman veveni hataru kamakan iman ve ade he minwara noba minwaran iman veveni hataru kamakan miha iman ve فرطم كمكي العلم والكتابة والمشيئة والخلق امامي خطر مرتبايا فرهم ين إيمان وجم منوي افس ميهكو قضاء قدرا إيمان وي كما كنوان
هذا فرطم كمكي العلم الله سبحانه وتعالى إمها مخلوقات تكوك علم ما كرين الله سبحانه وتعالى دنوديم واكمن إمام إيجا تريغا الله سبحانه وتعالى إله ذات فلك قروا كنت تكا آدي ألوتكم قرا كنت تجمل آدي الله سبحانه وتعالى إله ذات فلك قروا كنت مثالك نتمك ترين هدو واره وسمو كائنات كنت تربية قربون أدي منونس الله سبحانه وتعالى قروا كنت تكا آدي ألوتكم أمين ليل ألوتكم قرآن كنت تكوك علم الله سبحانه وتعالى مولد دنودك الله تعالى وحي كربي البقرة سورة قدوسة تعدي دواناتك والله بكل شيء عليم والله بكل شيء عليم الله سبحانه وتعالى كرها اتش مولد دنودك واقي اتش كرها اتش مولد دنودك حديث هنا آياتك وحي كربا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ألا يعلم من خلق إما الله سبحانه وتعالى إله خلق كربا فوا إمها كمي إمها اتشج إمها معلومات تكي مولد دنوري هذا تفصيلك خاصك عيبك إمها كمي الله سبحانه وتعالى مولد دنوري جنبا إقطون الله تعالى وحي كريم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو غيبك تردد تبني الله سبحانه وتعالى حضرتك إله نوم إهم فراتك إكمك غيبك علم إجي نلبا إكم بني الله سبحانه وتعالى حضرتك سر قربا ويعلم ما في البر والبحر إما إجماع كنوجا واها كمن إله مولد دنوديكم بيت وما تسقط من ورقة أدي جهك إفس جه دنيا کے كم تنقبي كم جه فيس وما تسقط من ورقة إلا يعلمها إيه جهو إفس جهكم فتح فيس نبتيه الله سبحانه وتعالى يكمل علم بولن إجيك نواغتو වෙට්ටේනි කොන් වගුතෙක්ක කොන් ඉරකු කොන් තනකක්කන් කොන් ඉරකුකන් මි එම්මිහා ඉල්මු ඒලාහන් එගිගෙන් නුවාගතුක එෆ්ස් ගහකු ෆතෙවිස් වෙට්ටේ ولا حبة في ظلمات الأرض بيمو أديغا أوغن من كوريدو هوغا دسو كيادين كانو أديغا إتن أدري كمكي أديغا كانوغي لونوغنوغي أديغا بيموغا والوليفا أن ذراغي حقيقن إله مولا دنوديغا إتا باور أدري كمكي تيريغا كانو أديغي بينغنوغي تيريغا والوليفا أدي متيغا ولونوغنو تكو ඒ අඳිරිකමුගේ තෙරෙයි අද ඉයෆහුග දුනිය වෙරිෆාව අඳිරික විස්සාරවමුග සෝබු විරා බෝවමුග සබබු රේගඩුවමුග සබබු මි එම්මිහා සබබු තක අහුරේ මි එම්මිහා අඳිරිකමෙක්ගේ තෙරේගා කඩු අඩීගේ බිමුග ෆොරිෆාවා ඒ දර්රාගේ علم الله سبحانه وتعالى مولد دنوديكم ولا حبة في ظلمات الأرض بيمو أديغا مدنوي إمها أدريكموغ تريغا فريفاوا ذراغ حقيقة الله تعالى مولد دنوديكم ولا رطب ولا يابس أدي هيكيتش فيس أدي ديرون هوريتش كموغا اسمي إمها كمن الله تعالى وني فتك غاديو واف آده لوح المحفوظ مي امها مخلوقات تبقى حقيقي الله سبحانه وتعالى وني ليوبا ابو قضاء قدرا ايما ومغ فرتما ركنك فرتما مرتبه مي امها مخلوقات تبقى علم الله تعالى مولد دنوديگه وا افس كمن الله سر وگه نواكما انا قبول کو ادمي قضاء قدرك واهك دكائر ميا خلاف كل سورك تفصيل مي درسك همنال مكي مهم كما دك مثالك مي سنة جماعت کے مي قبول کر عقیدہ اد ميا خلاف مغفر دفاع و بے
aqida takke mihu qabul kurani evves kame vumuge kurin Allah subhanahu wa ta'ala yan ekamuge ilmu egige nuwaka kame vumuge kurin ekamuge ilmu Allah subhanahu wa ta'ala yan egige waakama egige nuwakama buna bayaka ade mimihunna kiyani haddu fahana alafa wa qadarin ade qada qadaruge masratake terein qada qadaruge masratan hunna mihunge terein haddu fahana alafa wa mi aqida qabul qura mihu qabul qurani Allah subhanahu wa ta'ala ya evvis kame vumuge kurin ekame nege nekam ade mi aqida qabul qura miha yaki muslimin no kive ade sawbaki mi aqida qabul qura mihum wani alugan me demme midekki wahakata dogu kof demme alugan me mi dalil kontinu mattaka gena ayatakan ebe mihum wani kafar wefa Allah Taala emmiha kame mola delodige wa kam bayan korawa fa ayataka kafar wefa ade miba mihum wani ummatuge ijma dogu kofa ade Allah subhanahu wa ta'ala emmiha kame mola delodige wa kam ekame vumuge kurinmes adi ekam vumuge kurin ekam waane kan waani kihinekkan vuma fohoga devwani kihinekkan mi emmiha kame Allah Taala mola delodige mikama muslimun wani ijma wa ade qada qadaran imam muge devana martaba yaki al kitaba ade liuwane Allah Taala khalq qurwa fa mi emmiha taketige ma'lumat Allah Taala wani fotegga liuwa fa kama qabul kur ade al lawh al mahfuz Allah Taala wani mi emmiha kama liuwa fa ade ekama gule dalil tan algan men kuridu hoge darusuga ishara ko di fawani ade mi Allah Taala ge makhluqa mi kit al kitaba ma'lumat liuwa fa tafatu bayataka begin gossawai ekatare furto bayaki aamukun huriha kamegge ma'lumat Allah Taala liuwa fa wak huriha kamegge huriha takeccha behe emmiha ma'lumat takin Allah Taala liuwa fa liuwa fa wa fotaki al-lawh al-mahfuz ade mi fotuga nuwa evvis kame mi kainatu ge terega nuhigan ade devana bayaki al-kitabatul umriyya umurun efharu liuwa kantat ei komme mihakwes emiheke mammage baduga hatarumas humu ade komme mihakwes emiheke mammage baduga hatarumas hurihama humu Allah Taala malaikataku fonuwane adi e malaikata Allah Taala amru qurwane hataru kamel liufu ade bikatbi ajalihi wa rizqihi wa amalihi wa shaqiyyun am sa'id ena ajal ena marwane dos ena rizq ena dunya matige Qur'an amalta adi ene ki baajeveriyato abaajeveriyato ade mikam miliyufani malaikatunge suhufuga liyufani ena marwane duha ena Qur'ane amaltaka ena ge rizqa mikam ade din anna ane bayaki kitabatul hawliyah kumme aharaku efharu liyufa kanta mer aamukun huriha bay liyufuma umurun efharu insanage umurun efharu liyufa kanta takaka aharaku efharu liyufa kanta ade kumme aharaku e aharigga hingane kantattan Allah Taala liyufa laylatul qadr bilere ade kumme aharigga wes anna laylatul qadr bilerega kuriyan onna aharuga higane emmiha kantattake malaikatunga suhufuga liuwa ekan Allah Taala ad-dukhan suratul 4 ayatuga bayan korawa fiha yufraqu kullu amrin hakim Allah Taala ge kumme amru fulaki hikmetteri amru ful ade Allah Taala ge mi hikmetteri amru fulutan erega liuwe konrega ei laylatul qadr bilerega kuriyan oin aharuga higane emmiha kamen Allah subhanahu wa ta'ala adami masaliya gule gotun waaka dakkairuga muhimmu suwale malaikatunge mi liuwa fawa malaikatunge faifurtakuga mi liuwa fawa
takechki badaluwa echen hei enwatanun hei malaikatunge mihar malaikatunge suhufuga bioti marwane dos liuwafa enaga umru liuwafa enaga amalta liuwafa mi malaikatunge suhufuga mikantattaki badaluwane echen hei enwatanun hei ade ege jawabaki ege jawab Allah subhanahu wa ta'ala ar-Ra'd suratuge 39 ayatuga dewafawe Allah ta'ala wahi kurevi yamhu Allah ma yasha wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab ema malaikatunge suhufuga wa echen Allah ta'ala beenu wa ecche fuhilawa adi beenu kame sabit kurawa wa 'indahu ummul kitab adamita ummul kitabaki al-lawhul mahfuz ade lawhul mahfuz ga wa evsecche badale nuwan lawhul mahfuz ga Allah ta'ala liwafa evs kame badale nanna ehnama es malaikatunge suhufu ga wa kantattakaki badal wa ecche emiha qura he amal tag sawbu ay Allah ta'ala wahi kurabi innal hasanati yudhhibuna as-sayyi'at innal hasanati yudhhibuna as-sayyi'at ade he kantatta nuba kantatta fuhile he kantatta nuba kantatta fuhile ade mi fuhile ganda kantatta ki ay malaikatunge suhufu ga wa kantatta lawhul mahfuz ga Allah ta'ala liwafa wa ecche badal nuwan ade den annani mi qada qadaran imam muge timwana ruku wa timwana martaba ay al mashiya ad ay Allah ta'ala irada kuru al mashiya ge maane ki irada kuru Allah ta'ala beenum velawwa kame menuwi mi kainatu ge terega muhigane kama qabul kuru mi kainatu ge higa emmiha kantattakaki Allah ta'ala ge irada fula laage eilahu beenu wumu hinga kantattake kama qabul kur misalaka ware wesu gaskaha ge feluvu maru hippewma diruvu mi emmiha kantattaka ki Allah taala ge irada fula laage hinga kantattake Allah taala beenu nuwa mihaku maren nuwane adi Allah taala irada nukurwa mihaku duniyan ufan nuwane Allah taala irada nukurwani he ware nuwissawane mi kainatu ge hinga emmiha kantattakaki Allah subhanahu wa ta'ala irada fula laage hinga kanta ema Allah ta'ala irada nukurwa evvis kame mi kainatu ge terega nuhigane kama qabul kurmaki mi yang imam ge la ilaha illallah ge mi martaba ya nuata mi bayang imam muslimu ijma' wafawa kalime ngonnane e kalima yaki koba kalima ki ma sha Allah kana wa ma lam yasha lam yakun Allah irada kurwa kame wane adi Allah irada nukurwa kame nuwane mi muslimun ijma wafawa kame ema Allah irada nukurwa kame nuhigane ekame evvis mikan hodanu gade vene Allah taala beenu wumu ekame wani ade mi aqida ya khilaf wafawa mi hunge terega himene tinjime adami jahmi kiya bayak al jahmiya ba mihu qabul qurani Allah subhanahu wa ta'ala beenu nuwa kantatta bismikainatu higanekam nuni insana ya majbur wegen insana kantattake qurakam ba mihu qabul qur ade tinjimegge ahul berim wani fasada ve magufre difa egeteren ebbe ki mil al jahmiya adami jahmiya notami jahmin naki Allah taala ge sifa fulta nafi kurabe devana bayaki al jibriya al jabariya adami bi hunnaki insana ya majbur wege wakam qabul kurabe mi qada qadaruge masrataka gulunguri bay timwana bayaki al irja eba mi hunnaki iman kamaki uni wefa iturwa ichikama qabulu nukurabe ade mitin jimuge ahul verin nakibes magufur difawa fasada wefawa bay ade Allah subhanahu wa ta'ala ge mi qada qadara minwaran imamumuge terege himene emme fahuge martaba anwata hatar wana martaba yaki al khalq ahar me qabul kuran jehe
الله سبحانه وتعالى مهورها تكتن هدوي كما الله سبحانه وتعالى كان كائنات غوا امها تكتي حدوا فاوني اگتم مكائنات کے تیرےگا ہنگا امها کنتتک کی الہ سبحانه وتعالى حدوا فاوا تکتک مثالک وار وسوما uda bima adi mi emmeha takechki mi Allah subhanahu wa ta'ala hadwa fawa taketikama qabul kur adi hama ehemme insana mi waram muhimmunu kota mi warak gina bayaku magfuradikin gossawa aqidai insana qura kantattaka ki wes Allah subhanahu wa ta'ala ya dibigen wa makhluge maniki insana qura kantattaka ki makhluge insana yaki makhluge evumun insana ge sifataka ki wes مخلوق أي الله سبحانه وتعالى اللي بيجمع حد وافا ومخلوقات صفة يقولون إنسانا كأمها حركات تكا إنسانا كرا أمها حركات تكا أنا مردجهلا ما دوا ما هيغا مي أمها حركات تكا كي من الله حد وافا ومخلوقات تكا قبول أي الله سبحانه وتعالى إنسانا هدد adi insanaaya irada kankan kurumuge baaru Allah taala devi adi kankan kuruma beenu wumuge ikhtiyar beenu wuma numa beenu wime ena kurani beenu wime ena nukurani mikamuge furihema ikhtiyar Allah taala devi ena gabachaka majbur kamennu bangi goima miskitan awma nawmuge ikhtiyar ena dibigemve insana majbur wegen wa nama ebangiyen ijabanu di evs miheka nutibewen emmenna majburwane anna ekamaku bangi goyima miskitan anna mihunna naanna mihun tibe ei enage ikhtiyar go ikkame ebe ene iradai ekan kuruma anukurumuge ikhtiyar Allah taala wani devaf adi ekan kurumuge qabil beenwa miheku teduwegen higa lafa aw muge qabil kan Allah taala wani insana devaf ema insana mikura kantattan enage ikhtiyaaru enage baaru ena mikura emmiha kantattaka ki Allah subhanahu wa ta'ala hadwa fawa makhluqat ke tere wa kame insana ka miwani insana ge jisma adi enage sifata ema insana ge jismu mihimeneni bawra sifataka ka ekko egotun ene ki digu mi hetto kuru mi hetto dom mi hetto kalu mi hetto fane mi hetto mi emmeha kantatta ki mi insana ge bursura ge ekle sifata ade mi emmeha sifata ka ki makhluqat Allah taala ge makhluqat ke terein wa makhluqat insana yaki Allah taala ge makhluqe e insana ge emmeha sifata ka ki bes Allah subhanahu wa ta'ala ya libigem wa ilah hadda wafa wa makhluqat ke tere ma bay evumu mi khalq kurabumuge mi bayan iman wa iru iman wa jehe Allah subhanahu wa ta'ala khalq kurabwa emmiha kantattaka kiwis Allah ta'ala ufadda wafa wa hadda wafa misalaka ware wesoma gaskelu vuma uda abin heddewma mi emmiha kantatta miwa kantattaka ki mi Allah ta'ala hadwafa wa makhluqat tak kan hame hemme insana ge harakat tak insana ge jism ki wes Allah subhanahu wa ta'ala hadwafa wa makhluqat tak tere wa tak dikama furiyama gotuga imam ade me hadisu bayan wegenda faida tak tere muhimmu e faida yaki qada qadaruga Allah ta'ala kamel liwumaki ei anakayat libe aniya ennunka misalaka evs nubakame Allah taala liufafawa qada qadaruga liufafa evs kamaki kamegge nubakan Allah subhanahu wa taala ya nisben kurave eve hadis basulaga asave washarru laysa ilayk nubakan iba ilaha nisbe wadige nuwe ema Allah subhanahu wa taala qada qadaruga kurawwa kantattaka ki ege zaatuga qada qadaruga ekurifa wa kamaki ege evs nubakame wakame nu ehnamas faharuga ekan dimawa miha berisbatun enen ihsas kore vidane ei ekamako ennu ek Allah subhanahu wa taala ekan kurawani rahmatege gotuga adi eilahuge hikmet terikamu hikmate misalaka
algon men koda kujje ko gowagen sikhi warukaza gos vaccine dinima dariful warabboda ro warabboda dariful ro adi bay fara dariful waki umaraka diyama birum mesule ekama ko evs miya ko nubune e narus kujja nuwata e doctoru e kujjaya aniya kofi e vaccine deni e kujjage mustaqbaluga e kujjaya faida kuran ema ewagutu e kujja ruyas ega sababun nukunna faida yaki e kujjage hayatuga e vaccine ge sababu kura faida boduwima evs miya ko nubune e kujjang aniya kofi hama egotan Allah subhanahu wa ta'ala qada qadaruga minwaruga mistakunna kurimati kurawwa tafatu hitama veri eki kantattaka ki hagigatuga ei eenaya farwa egotuga eenaya kurimati kurwa kandatta ene rahmat egotuga ene islahu mattaka Allah ta'ala ge hikme vantakamun ene oga tervelawati duniya matiga ene medur kurwa kandatta em ego gaboluko mi qada qadaran iman wa mihaki furihama mu'mine ero emiha ya duniyega dimawa musibat takaki furiha halatekga emiha wegen dane ufa veri mihaka ade musibatuga wagutuga ene ketteriwane ene ingede Allah taala ge hadratuga e ilahu ma kulli liwafawa qada qadaruga liwafawa kamekkan ene ya kurimati adi ekan ene ya e kurimati vi ene rahmate gotuga kan ene nege hikmetaken ega forugen wa hikmetaken wati e aqida ene qabuluko ene hunnani hinga majhige emme rasul sallam hadis pur korwa fawe mu'minu mihage kantattaka ki duniyega ajaib kurwani kame emmeha halategge ene hunnani ufalu ene ni'matin Allah taala dewafiya ene shukr veriwe adi ene musibate kurmati wejjiya ena qada qadara ruhi ene hunnani ekama ufaaf ade mikamaki mi ufaaweri kamaki mi de halatuga milibe ufaaweri kamaki mu'minaka menuwi nulibene ufaaweri kam ema furihama mu'minaka miha bebeni mi ado algone me mikiyadin qada qadaruga miwa mi hataru martabaya furihama gotuga miha ku iman wejjenama insha Allah emiha ki qada qadara furihama yang iman wegan wa miha kaban ade duayaki الله سبحانه وتعالى أرجو بما يدينك فقه القربة حق بتوجا دكوا هيك تبام هي توفيق دبوم أدي باطل بتوجا دكوا باطل أرجو نجا كربوم أرجو نكي مي رمضان ما هو أرجو مهفا روديا أدي ميكورا ري ألوكم تن أرجو كيبين قبول يجمع هيولفا صالح بيكم جا أرجو لبوم adi algon mennaki lailatul qadr wilere hagwa fada hewlafa baykam galevu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in